Hei hi All India Radio Mizo lani Chanchinthar achiar tu sivel ruata ramchung state tamtaka COVID-19 rikayan punchole ta ka wangin Chanchinthar ngai thatu zongjong te rilaka himna turin lofim khuru chunjom zelula mai tuam na wa midang ne na in hlataum kutsil fai thadle muile mai von fai te ngai poimo chunjom zelula kumsomli panga chunglam vaccine la theichin te chuan relowin vaccine in la vek don nia Chanchinthar puite Health Minister Dr. Arlal Thanglian state dangatanga luka lengpui airport COVID-19 veilo endik nakal puidan aen fia aizol am venga voksom hi panga chamthriat lowa athia wangin vokrile na mun infected area puan ani darkar somni palikal ta chung khan ram chunga COVID-19 rikai noi khat singli sanga chuang mu chua ania rikai mu chua tamber tum alani Voin Khan West Bengal Assembly in Thantoli na vote thak ani COVID-19 thrileng tho ni na laka Mizoram him theinan sarkar chuan hmala zelin Voin Khan Health Minister Dr. Arlal Thanglian chuan Department official te ruain state danga tanga luka lengpui airport ma an lockdown te enfein atlo Health Minister Dr. Arlal Thanglian chuan tun anga COVID vei an punle zel chuan aizol khopui lai lian nei sa random sampling test kios bongkon south chol munle din tharbaka munli vela nei beltha ati thosoya thotan ni hian health minister kai huaina in health department official tenen secretariat conference hall malak dan rela meeting nei le phot turin ruwa manna an siam ti asoi health minister hian leng puya positive andana te thona alo tuma passenger te covid an lo test dan te en fia boka lengpui airport thok tu te car le atanga thona lian pali vel an lo tum chuan mi zanga ayatlem lo an lo thlengdona duty te ain dai lo tur thu an soi chu apui tu atir thei thu a hril bok ani lengpui atanga aizol taxi service somnga pariat te chuan minister hi lo muin taxi ma mi thutir lowa anunga pathum chuan tir an du thu te an lo thlena an mi phur tur te bung ruwa po an mani in hlang se an du thuan thrila Minister chuan an lo en fia tur thu a hrila taxi puten vaccine lab an dil chu tundin huna kumsumli pangachin chau an la pek thu a hril bok ani Health Minister hian lengpui PHC a COVID Care Center atlo ngal bok ani Mizoram People's Forum MPF Joint Local Forum Thenzol buat sain Voin Khan Thenzol Bazar venga Joint Wema Hola Serchip Assembly Bial by election nei tura political party rang official candidate tan mun khata thu soina joint platform siam ani he joint platform hi MPF Joint Local Forum Thenzol President Reverend R Lalrem Ruatan kai ruin he huna hian political party rang IO te chuan an thu soi hun tur an poangin minute somni chung theu thuan soya Thenzola joint platform a hian MNF, ZPM, BJP, Congress le MPC candidate te anin lana independent candidate puram hlun edena ero ain lan theilo ani he joint platform a hian party rang candidate te chuan MLA by election nei tura bial maso nana an malak na tur rang te Thenzol kho maso nana ruam manna an nei te soin Thenzol kho cheina na malak tul anti na rang le an malak dan tur ten soya tu thani som pasaria MLA by election nei tura mi puite an mani vote theu turin an ngen lom ani he in thana BJP Mizoram Pradesh official candidate pulal thriat renga changte chuan Voin Khan BJP Thenzol campaign officer thu soin serchi bial by election a thlantlin ani chuan serchi biala hian central sponsor college Mizoram University College PUC ang din ani don ani ati Pulal thriat renga chuan serchi bial ta chu politician te bumin an om to tur ani lawatia thlantlin ani chuan langtlang takin he bial hi enkol atum ti asoya thu chawa pathian le ramtan ti mai lawin ataka thokin mala a che zia in Christian na choimoi jok tur ani ati Mizoram hun then khata vokpul hi aleng meka aizola amwenga po voksom hi panga thia vokrile na mun infected area puan ani amvenga hian bial tu MLA le minister Puroba Romoy Roy terwa manain vokvul tu te Voin Khan ko khom ania minister chuan veti minister Dr. K Beichuale veti board vice chairman Pusilal Muan Pueteronin emergency meeting hi ko ani thosoya
minister chuan he vok hrileng mek hi hrilo omchi ni in mithiam ten an ringa veti department mithiam te kai hruaina zom turin amveng vok vultu te chu acha ani he huna hian veti department joint director dr lang hing lo po in thu soin tunlai vok hrileng hi african swine fever ani anrin thu soya avei zong chu an thingei turangai ani awangin atrai dar lo nan film khura tul thu soi ani he meeting a hian veng thanom pathum chinga veng am veng south le chi te veng local council chairman tele ngo hruai tu te antela vok vultu chung ko ai o mi zachuang antelani vok hrileng hriat chuang masak na hun lunglei district a po mi puan film khur hlea voin khan lunglei bazar puya ni dang ain vok tal le leitu antlem hle ti kan correspondent chuan asoi lunglei bazar puya hian vok tal antlem ba ka aleitu mi puipo ni dang ain antlem hlea atal chum te puin vc te hriat puina le kha an kol vekani vok tal tu te chuan vok hri alen me ka wangin vok hri vei leipal an hlau thon thu soin an muang po film khur thu hla an lak mai ngam lo ba ka vok lei tur chuan borsap thu pek anga vok nei tu te veng le a thlena tur veng hruai tu te le veti lama vfa te le kha angai tak zela wanga vok tal chu tlem ta an ni thon soi ani heti lai hian voin khan lunglei ra si venga vok pui rai lai a chang hriat lovin a thi ve le boka electric venga po vok pui tling pali a chang hriat lovin a thia a rai lai po atelani hrile na mun lungsen khuwa po chanchin buat sai lai thleng hian vok thi hi zathum somli atling to ani Chanchinthar hi all india radio aizola tanga puan ani darkar somni palikalta chung khan ram chunga covid 19 thikai noi khat singli sanga mu chua ania covid 19 thilen nuwa ni khata thikai mu chua tamber tum alani darkar somni palikalta chung ve khan thikai enkol dam sing sari sang sari chuang chua tir ania Mizo sari som kuwa palin an thi puibok heti hian ram chunga covid 19 thikai to za chu vai bel chekhat noi som thum pani chuang ani toa covid 19 thidan hi mi vai bel chekwa noi somriat sing sari sangli chuangin an la to bok ani Maharashtra Chhattisgarh Uttar Pradesh Delhi Karnataka Kerala Madhya Pradesh Tamil Nadu Gujarat le Rajasthan te chu ni tina thikai puntam zualna ania thikai tharza somriat pathum chu heng state ami te hi anni Nagpura covid 19 enkolna mimal damdo in covid hospital kanga mi palian thia thijinga pakhat hi meichia ani damlo dang he damdo ina omte po damdo in danga enkol tura son anni thu sarkar thu chua chuan asoi Prime Minister Narendra Modi chuan he wan doina hi poi ati thu Twitter kal tlangina soya kang mei wanga nunna chan chung kuate athin lunga anria reng thu soya hliam te chudam chuak le thoi turin du sakna a hlan bok ani coronavirus sileng wangin Madhya Pradesh khopui zongzonga ni zandar uka changkhan in khar khip puan ania hei hian thotan jing da ru thleng aw don ani Madhya Pradesh hian darkar somni palikalta chung khan Shikai sangli zariat somriat pahni an oma azawain shikai nuai thum sing ni sang sari an om to ani tun nai thi thar somni pathum nen mi sangli za som thum parukin covid 19 hi an thi pui to bok ani voin khan West Bengal Assembly in than tholi na vote thak ania voin tlai dar thum le achan vethenga vote thak dan hriat thei china za somruk paruk point pasari paruk atla a jinglama vote thak thei chan huna tangin polling station ata chuan thui tak tak vote thak tur anin tlar hlom ani assembly bial somli pali omna West Bengal Assembly in than tholi na hian tukin jingdar sari atang khan zan indar uk le achan vethleng vote thak ania West Bengal Assembly in than hi thoria tabuat sai tur ania tholi dang mabak alani heti la hian West Bengal Kuch Bihar district vote thak na buaina chuaka mi panga anthia Election Commission of India chuan Sital Kuchi Assembly biala polling station number za somni parukna vote thak chu ati top hala thu chiang ha mek ani Chanchinthar puan ti top mai Chanchinthlang pui Health Minister Dr. Arlal Thanglian an state dangatanga luka leng pui airport a covid 19 veilo endik nakal pui dan enfia aizol am venga voksom ni panga cham hriat lova athia wangin vok hrile na mun infected area puan ani darkar somni palikalta chung khan ram chunga covid 19 thikai nuai khat singli sanga chuang mu chu ania thikai mu chu tamberni alani voin khan West Bengal Assembly in than tholi na vote thak ani
chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani